Kigomano kia utongoria wa kanjũ ya kiama kia UDA cikaro-inĩ cia Bomas nikuo agenda ikonie mwerekera wa kiama giki ciyumĩririe. Uyu ari mucemanio wa mbere wa kanjũ ĩno kuma rĩrĩa kiama kia UDA kĩiyũkirie utongoria. Ndeto igie ithurano cia kiama ukionekana kuheo ũritũ na ategũtukania ciugo ciake. President akinyiriria no nginya ithurano ici ihanike mweri-inĩ wa Dithemba. UDA garnered 808 MCA positions, 128 members of parliament, 32 senatorial positions, and we have also managed 20 governors elected from UDA. This is a party of the future, the party that must live for generations to come. Kuja hapa kudhibitisha ya kwamba chama si matatu. Chama ni institution ya governance na ya kuendesha mambo ya siasa ya taifa letu la Kenya. Watu wengi wanasema sijui, maybe this is not the right time, maybe tungengojea, maybe tungepanga siku nyingine. Hapana, this is the time. Hatuwezi kufanya uchaguzi ya chama kama uchaguzi inakaribia ile ya national, sita tukoroga. Sasa heri saa hii kama kinaumana kiumane saa hii ndio tujue vile ya kujipanga. Kurigana na mwandiki munene wa kiama giki Cleophas Malala gukinyiria riu aria meyandikithitie na kiama kia UDA ni andu milioni 7.2 muoroto ari mahinge milioni 15 ugikinya mweri wa kana mwaka wa 2027. Is undoubtedly an historical anchor of the success of our party. We must never forget that the UDA inaugurated a paradigm shift in the perceptions and practice of democracy in this country. Miario ya Malala ya gutindikiriria ciama ingĩ rungu rwa Kenya Kwanza maigire UDA ni koretwe kirara katongoria a ciama ingĩ ta ANC na Ford Kenya. No president ni areganite na uge wa Malala akiuga hatiri kiama megutindikiriria kuingira kiama-ini kia UDA. Wale wataamua kujiunga na sisi, kuna wale wengine wataamua vile tutashirikiana na wao. Hatuwezi kuwa madikteta tuwaambie lazima mfanye hivi, hapana. Na nimesikia watu wengine wetu hapa wanasema lazima wafanye hii, lazima hapana. Lazima hapana. Ruto ugite utongoria wa kiama wena wiathi wa gwika wendi waguo naona gukiri uguo ni mekuhuthira njira ya miario kugeria kuigwithia ciama ici. Unasema tu ni vizuri kama wangeungana na sisi, si ndio? Lakini hatuwezi kusema lazima. Lakini tunataka idhini yenu tuzungumze na wao ili tuwashawishi wale watakuja kuungana na sisi waje tuungane tuwe ni chama kikubwa cha kitaifa pamoja. Nari hihi njira ya kuha MCAs mbere ya githurano kia mwaka wa 2027, President na thiriti yake nimendekithitie arũgamĩrĩri a WANDI mathukĩrwo kĩgĩna kĩao hatarĩ kũingĩrĩrwo na oho makorwo na mũbango wa marĩhi ma ũkũrũ-inĩ. Tunataka county assemblies yawe na financial independence. Tunataka tuhakikisha kwamba MCAs tuwe na mpango ya pension ya MCAs. Ni wega MC aheo mweke ucio wa gutue niwe uwe matura make na agikiheo tubeca tunini onake ni agwituika ari no ndu angikira andu. Undu ucio ni ugukiforce ucenjie katiba no ti undu muru. MCAs ni mahota kuona pension ĩrĩa rĩu ĩgũkorwo party driven. Kiama nĩkĩo gĩgũtindĩka ũhoro ũcio. Then the other thing ya tũkenia nĩ tondũ assemblies rĩu cia Kenya nĩ cikũgĩa na kĩndũ gĩtagwo financial autonomy. Mbere-inĩ nginya mũcara wa MCA kuona ũraima kwĩ executive ati no nginya CC wa finance kire kirore. Thutha wa kanjũ ya utongoria kiama-ini kia UDA kwendekithia gucenjio kwa icunjĩ imwe thĩinĩ wa gatiba ya kiama gĩkĩ, rĩu itanya inene rĩa president ni ati mendekithia maya ni megũcangĩra harĩ ũmathi wake wa utongoria thĩinĩ wa itĩna rĩa kĩrĩa kerĩ mwaka-inĩ wa 2027. Ngĩribotera Kameme TV ndĩcikaro-inĩ cia Bomas, kaunti-inĩ ya Nairobi. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege.